umusirikare wa Kongo yafatanywe imbunda ya SMG n'amasasu 180 mu bigori by'abaturage ubwo yahungaga intambara ya M23 ashaka kugera za Kamanyora. Byarangiye rero abaturage bamufatiye mu bigori. Ariko mwabantu mweza Ruvungi Uvira ibintu byakomeje kuba shambarite. Imfungwa Uvira zafunguwe. FARDC reka rwose irwane dore ngururu, dore iri ni ishyamba ry'urumogi, iri ni ishyamba ry'urumogi FARDC yahinze, iri ni ishyamba ry'urumogi rwose, urumogi FARDC urumogi. Jewe nari major wowe nayebetse ngambwe ukuntu watsinzwe leta na ubundi wasijifiche. Hii chama ni chama ambayo itasaidia Kongo na itakomboa Kongo. Tunaenda tumika, kazi ni volontaire, haina juu ya pesa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi yagiranye ibiganiro n'abanyapolitike barimo abadepute, abasenateri n'abandi bari mu yindi myanya ariko bahuriye mu ihuriro ry'amashyaka arimo n'irye rya UDPS. Yahuye n'aba bayobozi n'abanyapolitike kugira ngo ababwire uko urugamba rumeze mu burasirazuba bw'igihugu ndetse n'ingamba bitegura gufata kugira ngo harebwe uko batsinda urwo rugamba mu gihe umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye ndetse ingabo za Kongo ku rugamba zikaba zitarimo kwitwara neza. Ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi b'igihugu bakaba bakomeje kwinjira mu mutwe wa M23 mu mujyi wa Uvira uri mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu. Hakaba hamaze iminsi imirwano ishyamiranye ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye leta. Dore inshamake ya bimwe mu buryo Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abanyapolitike. Yatangiye babwira ati twatsinzwe urugamba ahantu habiri, i Goma n'i Bukavu, ariko ntabwo twatsinzwe iyi ntambara. Ati kandi habayeho ubugambanyi mu gisirikare cyacu. Perezida Tshisekedi kandi yamenyesheje aba banyapolitike bafatanyije ko yatangije ivugurura ryimbitse ry'igisirikare. Yongera gushimangira ko nta biganiro azigera agirana na M23 kubera ko uyu mutwe ngo ni igikoresho cy'u Rwanda. Yatangaje kandi ishyirwaho ry'ihuriro ry'igihugu rimukikije rizamufasha mu kurwanira ubusugire bw'igihugu. Ibi bishobora gutuma ashyiraho guverinoma y'ubumwe. Perezida Tshisekedi yavuze ko yarakajwe cyane n'ihuriro ry'abagize ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko Union Sacrée pour la Nation ngo kubera ko iri huriro ntabwo rishishikariza abantu kurwanya ubushotoranyi bw'u Rwanda. Yashimye ariko bamwe mu banyapolitike barimo Jean Pierre Bemba, Loando ndetse n'uwitwa Mboso ngo batategereje amabwiriza ye ngo batangire ubukangurambaga. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yatunze agatoki ibindi bihugu atavuze amazina. Ati mu kudushotora no kudushozaho intambara u Rwanda ntabwo rukora rwonyine. Ati hari imbaraga zikomeye ziruri inyuma. Yagize ati kuganira na M23 byaba ari nko kwiyemerera ko twatsinzwe kandi ni ukudukoza isoni. Ati turi mu rugamba rwo gukuraho systeme iri inyuma y'ubusahuzi bw'umutungo kamere wacu. Ku ngingo irebana no gushyiraho ihuriro ry'abanyapolitike bazamufasha guhangana n'u Rwanda, yagize ati mu minsi iri imbere ndaho umujyanama wanjye wihariye inshingano zo guhura n'abandi banyapolitike b'abanyekongo ariko atari abo bakorera inyungu z'abanyamahanga. Atazahura nabo abasabe kwinjira muri iri huriro nshaka ko ribi ry'igihugu rikaba ihuriro rikomeye kandi ridasenyuka, risahangana n'umwanzi. Uzabyemera akemera kwifatanya natwe tuzamwakira neza kandi dushobora no kuganira ku ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe bw'igihugu. Ati ingabo zacu zagambaniwe n'abantu b'imbere muri twe, abari bashinzwe kuzitaho bose bahawe amafaranga cyangwa se birengagiza kugeza ibikoresho n'ibiribwa aho byari bikenewe. Ati tekereza abasirikare bacu bari ku rugamba icyumweru cyose badafite ubuyobozi, batagezweho ibikoresho, ibiribwa n'ibindi bakenera. Ati inshingano nyamukuru ziri mu buyobozi bw'ingabo zacu. Ataho niho byose bipfira. Ati abasirikare bacu baragambaniwe, baciwe intege. Ati ubu rero turimo gukosora ibyo byose no kubaka igisirikare cy'umwuga kandi cyitaweho uko bikwiye. Umusirikare wa Kongo yafatanywe imbunda ya SMG n'amasasu 180 mu bigori by'abaturage ubwo yahungaga intambara ya M23 ashaka kugera za Kamanyora. Byarangiye rero abaturage bamufatiye mu bigori. Ariko mwabantu mweza Ruvungi Uvira ibintu byakomeje kuba shambarite. Imfungwa Uvira zafunguwe, M23 iragera Uvira centre, dore ko Uvira abo bita abamayimayi
ubona ko aribo bahagurutse ndetse n'abarundi ubona ko bashaka kuvuga ngo nitwe turirwanira intambara ya Uvira. FARDC reka rwose irwane dore ngururu, dore iri ni ishyamba ry'urumogi, iri ni ishyamba ry'urumogi FARDC yahinze, iri ni ishyamba ry'urumogi rwose, kubera ukuntu barwanaga, kubera ukuntu dore udusafuriya batekagamo ngutwo rwose, ariko dore nguru urumogi noneho handi bavuga ngo bararwana nk'abatagira ubwenge. Join banki kabisa. Abasirikare ba Gisekedi aho kugira barwane baragiye bateza imbere ikintu cyitwa urumogi. Nguru urumogi rwarameze, baranarushingiriye mu by'ukuri ahangaha kuri aka gasozi. Ubona ko abasirikare rwose niyo mpamvu barwa, dore inzira ijya ku ubwiherero bwabo icyo bita urumogi. Ngiki cyo bita urumogi rero nibyo bishyimbo byabo. Ubwo twageze muri izi ndake rero za FARDC ku musozi hejuru, cyakanana bageza no mu cyumba cya FARDC ahangaha. Dore ngiki cyo bita inzu za FARDC ahangaha. Izi ni inzu za FARDC. Dore ahantu ho habamo icyo bita minisiyo ndi kwinjira. Ahangaha niho hari minisiyo ya FARDC ahangaha. Dore aba FARDC ku miziki namwe murabazi, dore ngaba rwose dore icyo bita imiziki. Dore icyo bita imiziki, uko bacurangaga, dore uko bararaga ngaha rwose. Nageze ku cyo bita ngo banki, nilifika ku kitu chenye wanaita banki. Unajua banki? Unajua banki? Unajua banki? Dore reka nze mbigeze mu ndake. Dore ngaha rwose izi ni indake. Aha ni muri communication za FARDC uko bari bagenze, uko udufuka twari tugenze. Dore ngaha ahangaha ubona ko aba bakatanyama izi FARDC. Dore bahataye amaradiyo ahangaha. Kanze ninjira ahangaha kwa generale, kuko generale ahangaha yumvaga radiyo, yumvaga na televiziyo. Ahangaha ko aha kwa fande ko hafunze, aha kwa fande hagize gute? Aha kwa fande harafunze mu by'ukuri. Aha ni indake za FARDC, mu ndake za FARDC, mu ndake za FARDC. Dore ahangaha harimo abagore, harimo n'abana mu by'ukuri. Ngizi uko bararaga ku mifuka ahangaha ngaha rwose. Ngibi bisafuriya byabo. Aha ni kwa fande, aha ni kwa fande. Mu gihe ibitero byo ku butaka no mu kirere bya Kinshasa byakomeza mu birindiro by'intare za Sarambwe, baraza kwihutira gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi kandi byaje nyuma gato y'uko General de Brigade Charles Sematama, umuyobozi wa Twirwaneho wasimbuye General Makanika, amaze kwemeza ko bamaze kwiyunga kuri izi ntare za Sarambwe. Ibisobanuye akaga gakomeye kuri Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amwe mu makuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Turavuga byinshi cyane bikomeye nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Mu gihugu cy'u Burundi amakuru ariyo aravuga ko byanga bikunda bashaka kugira ngo bohereze izindi force ku mupaka, binjire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye gutanga umusada ku basirikare bagoswe, ari nako basunikira intare za Sarambwe kutegera umupaka uhuza ibihugu byombi nk'uko amakuru ingenzi atugezeho akomeje kubivuga. Uretse ibyo kandi turaza gusesengura mu buryo bwimbitse kubigendanye n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze itangazo ku Burundi, ndetse mu Burundi ho bikaba byanategetswe ko abaturage ba Amerika badafite imirimo y'akamara i Bujumbura bagomba
kuvayo byanze bikunze bigendanye n'uko ubutasi bwa Amerika ngo bufite ikintu kidasanzwe gishobora kuba kigiye kuba muri aka karere. Imirwano ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba iramukiye muri Uvira nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 kandi umaze gukandagiza ibirenge mu mujyi wa Butembo, umujyi ukomeye cyane, umujyi w'ubucuruzi hano muri Nord Kivu. Ni mujye kandi imirwano ikomeye ku munsi w'ejo yabereye muri Lubero ndetse ibera no mu bice bitandukanye bya Uvira, kandi FARDC nyuma yo kumenya yuko yakubiswe inshuro muri Uvira ndetse na Lubero bakaza kwamburwa bimwe mu bice bigiye bitandukanye, bahise berekeza muri Butembo. Aha rero M23 niho yabakurikiranye, hanyuma umutwe wa twirwanaho murabizi ko watakaje umuyobozi mukuru wayo Colonel Makanika, rero byatumye nawo ushaka uburyo twishakamo imbaraga, hanyuma bahita batangira kwihurira ku ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ku munsi w'ejo barashe suko zigera kuri ebyiri za FARDC. Ni suko rero zabaga ziri ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Ikibuga cy'indege cya Minembwe rero ku munsi w'ejo rwose umutwe twirwanaho abanyamulenge bakaba baraje kugifata, bituma rero FARDC mu bikorwa yakoraga ibishije kuri iki kibuga, cyane ko yanyuzagaho ibijyanye n'intwaro harimo nyine kuba yahagurikirizaga indege y'abadrone ndetse na Sukhoi, kandi nako barasiraga ibisasu biremereye cyane. Rero byatumye uyu mutwe ufata umwanzuro wo kurasa zimwe muri izo ndege ndetse uhitamo no guhita ufata ikibuga cy'indege mu rwego rwo gushaka amahoro n'umutekano. Intambara ya M23 mwumvaga yabaga muri Eastern Congo, ntabwo yatewe n'u Rwanda, ariko yari irimo abantu bitwa abanyarwanda bafite inkomoko mu Rwanda, abanyekongo. Ibyo barwaniraga, uburenganzira bwabo barwaniraga, ibyo byari bikwiye gukurikiranwa muri Kongo, ntabwo yari bikwiye gukurikiranwa ku Rwanda. Niyo ntambara bayiteye ntabwo ari u Rwanda na busa, ariko isi yose iraterana idushyiraho icyo cyaha. Birangije isi yose iraterana ivuga ko ishaka gukemura icyo kibazo ndetse igakemura n'ikindi kibazo iyo si yari yaribagiwe cy'abicanyi bari muri wa muhigo navugaga, abajenosideri bari hakurya hariya y'umupaka, amaze imyaka 21 uratubuka. Barangije isi yose iragenda ijya muri Kongo, barabaza bicaye M23 bayiziza nabwo ikiri cyo isura yayo, barayirangiza. Batubeshye ngo bagiye gukemura ibibazo byose, hari M23, hari FDLR, hari ADF, hari amoko y'amagurupe menshi arwanira ibindi birebana n'abandi bitari u Rwanda. Bavuga ko ubundi inshingano ya mbere, ariko reba kugira ngo isi yose ihagurukire ibibazo bimaze nk'imyaka 3, 2, 1, 10, yirengagiza ikibazo kimaze imyaka 21